ҳамдиёрон азиз, салом алейкум. Қарор дорем дар яке аз боғҳои бениҳоят нағзи ноҳияи шаҳри Ҳисор. инҷа маҳалла чӣ буд ака? Дурбад. маҳалла дохил мешавад ба деҳаи Дурбаду, лекин худаш воқеъ аст дар павароти Шонбарӣ. аз тарафи Душанбе омадан раҳ тарафи дасти чап қисми ҳарбӣ аст, дар қабати қисми ҳарбӣ. ин боғ боғи фурӯшӣ. боғи фурӯшӣ зиёда аз 800 дарахт дорад. аз он ҷумла дарахтҳои фақат 800 дона, фақат 800 та чормағз доштааст. чормағзҳои чанд лер мана бинед бастагӣ. ин чанд лер меака? Чанд лер, чормағзҳои чанд лер доштааст. намош хеле хуб мебошад. хеле бастагӣ аст. хеле бастагӣ аст. ман ҳар як нуки бо соли аст ки аз инам зиёд мебандад. инам хеле нағз бастагӣ аст. 800 та чормағз. шафтолу чанд та? 1000 та зиёдтар. 1000 дона зиёд шафтолу бед нишонтем. ана зардолу чанд дона? Зардолу 15-20 аст. 15-20 дона зардолу. ана ин зардолуи пешпазак будааст, ман хӯрдам. бовар кунед ба мазза. ман нарх ин зардолу фурӯшӣ нест меваш, лекин ин хеле зардолу бозор баред, нархи нағз мефурӯшед. ман нархашро намегӯям, намедонам. ҳоли одамое ки дар даҳонашон забони неш доранд, неш мезананд, барои ман нархашро намегӯям. нархро ба бозор аниқ мекунад ва ин зардолу дар бозор нархи хуб дорад. ин дар Ҳисор дар ҳамин шабрӯз пухта бошад, агар дар шаҳртӯз як 10-15 рӯз пеш мепазад. ҳозир мерем пеши шафтолҳо. мана ин шафтолуҳошон будааст. ҳозир мерем шафтолуҳои лучак. ака шафтолу чанд та доред? Шафтолу 1000 та зиёдтар. 1000 та зиёд шафтолу будааст. беҳтарин шафтолу ина бинед чӣ қадр бастагӣ. ин барг не фақат шафтолу бастагӣ, шафтолуи лучаки калон мешудагӣ бо мазза. дуруст? бале. ана ин чормағзо, ин замин худаш чанд гектар ака? 6.5 гектар замин. дарахт умуман чанд дона? 2500 та аст. 2500 дона дарахт. инҷа бо чӣ аст ака? 800 та ангурам шинондагӣ ман. 800 та ангур. ва 800 та ангур ба 2500 намедорояд? не. 3500 мешавад. хулоси гап боғи тайёр. ана инҷа ҳамаш шафтолу рафтагӣ, чормағз рафтагӣ. ҳамдиёрон азиз, назикаки қисми ҳарбӣ воқеъ аст. бениҳоят боғи оли дараҷа. нархашро 800,000 сомонӣ гуфта истоданд. ҳуҷҷат дорад, техпаспорт дорад. боғро мефурӯшанд, заминро не. замин объекти хариду фурӯш қарор намегирад. ҳеҷ вақт боғро ки фурӯхтед, замин аз шумо мешавад. боғро ки харидед. ин чормағзои чанд лер. мана бинед, ҳар як хушада дута чормағзаш аст. ман рақами ҳоҷи боборо мемонам ба шумо, соҳиби боғро. шафтолуҳояшон, шафтолуҳотон чанд сорт? 5 сорт гуфтан. ҳам лучакаш аст, ҳам пашмдораш аст. ин чормағзои бастагиашон, чормағзои карлиг мебошад. майдаи полукарли 7 метр мешад да. ана ҳамдиёрон азиз, ҳозир бо мебинем чӣ доранд. ҳоҷи боба ҳам чормағза нишон тед, чӣ бисёр дорад? бед. дута дорад, якта дута. мана чормағзи чанд лера? аз ҳамин 800 та доред ака? то рӯи замин чормағз бастагӣ ҳама. зардолу чанд та зардолу доред? 15-20 та зардолу. 15-20 та зардолу. зардолуҳошам сорти беҳтарин будааст. ҳоҷи бобо, обтон чӣ хеле обатон? об бо шланги 76 аз канали поёнтар овардагӣ. об мебиёд? об шланги 76 хел. обаша меёбад? об ҳаст охир? об ҳаст. мана ин сорти шафтолуам будааст. пашмакдор. инам зура калон мин? ҳама хел нағз мешад. бисёр кунада майдатар мешад, лекин камтараш кандо патак камакони нағз мешад. бисёр бандад майда мешад, бисёр бастаст. бисёр бастагӣ. ҳамдиёрон азиз, набинед чхел як ҷои биҳишти кардан ҳоҷи бобо ҳамҷа. мана бо шафтолуи лучак, ин дута шафтолу умуман мегӯяд ки бар надорад, фақат шафтолу дорад. набинед ҳамдиёрон азиз, хоҳишмандое ки ин боғро харидорӣ мекунад, доед ки
анапали шафтолу мехаред вай бинед. Шафтолуша бастанаша бинед. من همین زمین 6.5 گکتار 6.5 گکتار گفتید؟ اوه آنامون زمینای علف آنامون زمینای علف همش حاجی بابا تگشون با یک تا فرما پایان زمین ده فرمایی که باشد ها نفهمیدم فرمایی که باشد نمیدونم منم خیلی زمین پوری علف این علفش رو در اوقات یک گودتید تو از 2000 تا 2500 پرس هر سال میگیره تو 2500 پرس هر سال میدود از همین علف مبین باغ آلوچه میچورونی هم داشته است برای مربا کردن مربا پختن انا سیب ها هم هر نمود چند نمود سیب هم داشتن اکم در داخل باغ سیب هایشون را کنید تماشا کنیم این سیب را سالی گذشته شنوندن این ببینید چقدر دارد این سیب چی سورت باشد خودم نمیدونم واسه ها خودتون نمیدونید خیر معلوم میشد پزر این شافتولو ببینید این شافتولو قدش 1 متر نکی پول شافتولو این شافتولو رو شنوندن با مقصدی که دو طرفش چهارمغزا رو مبین شافتولو فکر من با همین لیکن به هر حال چهارمغزا بسیار چند رو 6 به 6 باید شنوندن شما 10 شنوندید چند شنوندید 8 متر با 4 متر بسیار کشودی باید شنوندن خیلی بهترین من این شافتولوهای لوچکی بستگی درخت های دوکاشون هم بودین منم بستگی موجب بود نوکاشون صفتش نغزمی؟ بسیار نقص با مزه می؟ هم نوکای زردی ایرانی هم هست اینجا باز زردی هم بهترین حاجی بابا خیلی دوام نمیرویم دیگه بسای اینش سیبی زردی گردن دلیشس بود است من نوک درخت نوک اینقدر بستگی اینه بینید یک نوک قدش 1 متر بستنش بینید خلاصی گپ آن این نوک بینید چه بسیار دارد این نوکتون زور بستگی خلاصی گپ کدام این باغ رو گرد پشیمان نمیشد با کمترک عبود میکند 800 تا انگور شنوندگی همون میدانی علف بمی همون میدان با 800 تا انگور بوده است میتونید انگورش رو با پیوند کنید دیگر انگورای دلخواه کنید خلاص دیگه من شهر دوشنبه شهر دوشنبه میتوبه دیدید شهر دوشنبه چند کیلومتر همه رزواراتی و کروگ هم تا اینجا 7.5 کیلومتر همه شهر دوشنبه همدیران عزیز منم مرحمت کدام خریدار باشد و تلفن حاجی بابا میمونم شما زنگ زنید در پناه خدا باشید من اینجا دو تا